Wakomoro watukufu, amubu Mwenyezi Mungu emesaji yangu yinu yende hafifu shainu mesaji ya show. Mesaji ikao zilungongi zonziro oui bonjour Halima Ali zilungongi zonziro halisi yarongo ikao zajir ranzo zilongo hizo jeli zambe comme d'habitude. Mwenyezi Mungu yalinike manufan, yalinike itifak, yalinike suya, yalinike usubirifu, yalinike jitihad, ya jaili wajazatu Mwenyezi Mungu yawanike hekma. Mesaji ya hangu ikao dinanzo njeni ya bebanu, inu mesaji ilona mbawa nra ya mando dowana ikao gamjo sana ni klem na vokal ikao ya mzaze ikao msu amini kandu kwa jomjua haruma wazazi watimizi kume kwenda wani amini kwa jaamini makaliboshi kwa jaamini wenji wa amini turam raili turam yohamba zinji kwa japaro zishia mwanziani omwambia zinji kwa japaro zivumbu wa harume mabangu yohamba zinji secret familial ya ulanse message ili hemwenyi ezenrongo ya jijwe ya jirambulie ya uko uzifanya ya ziati zifanya ishwe de shituram yode mana roa lo komori roa lo faransa wajo ni amini mimi abonga mjordi nambe yode mana owalo komori wajo ni amini mimi watsomu amini ni wenji mlo harumwe rezo sosio haukaya nikamje fasili ya sitara nikamje fasili ya hanyo na upata nrwaibu na upo wangu sheo. Partagez le direct. Haukanga buwenjo kwamba ukaya ebanuwe yeuzi julanda. Ebanuwe ya mabia zondo. Kwa na uja wa mabieni, raili ngwajo kanga ninambanu kwamba bouche ouvert. Rangoma katunlo harumwerezo sosio, dossier zinji, na suje zinji, na zamba, yo ujwe ziwana, haruma eroho ya hangu Mwenyezi Mungu ikao ya nombe ujilome na usamo ya hangu. No wenye unabiazo. Shanyinyi kabati hata mruhu nufaranza. Ajoka uparo jojua hadisi ya mdikao dena mvumbuwa. Itwati le mwenye. Alhamdulillah. Kabati furahan lonyo. Hamajuzi nedana renke mwana mshohangu. Ikao kajakana vahanu. Hadungwa. Nedana mrenga Saint Charles. Na maswilisha ya hungamru ya mrenga. Alhamdulillah. Wazaze wenji na miji minji. Haini mru hakanza ya renge mwana mshewo. Mwana mshewo nguyenshi. Harumamra ya walua komorishiwi na jana. Rango usiku na mbebehe mwana mshewo hoda honiho. Njaparo ishia ya mbaha. O mahala niyadi o mahala kadha. Ya wotsi aminike ya mrenga. Uomru ya Mungu ujue fasira ya sitar. Masha Allah. Mimi tulam kabati. Haini mru anambia rongo. Zoko ituani hangu. Silence message. Ye mwenyize rongo hajijua. Hazia. O wazifanya wanja imani wazia. Yode mana. Nabia onyu wanadamu ikao nye unudunga mko kritike. Ye bano nguzi juoje. Ya tujua. Wewe ni kujajua parwambi lozo. Raili wa ujua hubaleza hemru mshaho. Husibala hondarme mabango. Uduhambezo ufanyo mru mshaho. Nyujo ubali ya zembi zi familiarizanyu mzibala hondarme mabango mwende mzamba yaboka bati namna mjoka uniko aminifu mabilo rongo yemana njo uniko aminifu laboka ranguba la jusqu'à maintenant gamina zinji zo hana shohangu wa nshu haruma tambu gamina zinji za wazazi walo haruma tambu gamina tambu za kuplu watabishi wanaroma haufijo
kabati mga parodjwa ukaya turamu havumba mndu mmekadha havumba mndu kadha havumba mndu kadha jamais zibaki vanu alafu titore manadamu hunu faransa rahane jaja harume mahadisi kaunga osho ujosu utabe ukaya turamu huparo hamba hadisi ya hadisi raderishi ya Boulevard National raderishi ya Gamazi raderishi ya Place d'Aix titorea jelika wenjo una approche botura valarisho hamba hadisi kada yola ndo mwamba valaba n'importe quoi yode heli ya aminifu na confiance wakomaro watukufu gamjotli ya vokali haruma vokali lona vokali shiwi na jana za wazazi walo faransa wano o wanaha o wataumalahoni wa âge de 15 ans 14 ans 16 ans 17 ans même 18 ans wataumalahoni o wazazi hao kwa tuwaona o wazazi ngwa wahara uzamba o wazazi ngwa wahara watujutse la neze fami o wazazi ngwa wahara tujutse la nwanzani wao o wazazi ngwa wahara emiji tijomba ukavalaru hambia wabeze hanywa pia ngazo tabisha umurohoni shaziba kihir do umbedwa she vokali njoka wikli abantu gamklo vokali ya mwana mshahangu ni aminike mwana mshahangu rilo mraya mzima rangi hokomor hobasha harditse na ye mwana mshahangu hunu Marseille ntina mvumbwa dina shaga mjeshi ya lejilah ni mahoza ya zahe mwana ya mzaya abasar zambao yemna mwana uo rilona 2 mois rilofanya 3 mois 2 mois yakao hao yalo mjwa Marseille na wemna mwana ulona 15 gena mahakume na mitano wado njomvumbwa so wazazi wabakia botsina ukaza fokaliza hao heze tambuza hao shadu ambi wazazi wanukaya subra mina rahman na mkane subra mwombe Mwenyezi Mungu au kai kun fayakun Mungu ya rumba ye daula inu gabo bana tsoi hanzi hashara bushaba muju wa Muhammad Ali mbe au kaukaza mbe tijimbaye si tu veux pas attendre mon direct déplace-toi avant que je t'ai bloqué au kangwambo mihingli isona ba ngamniko mwana mshwaho yalo hunu yalo mjufumu yalo mvura bange gamnuke mwana mshwaho ikaunge hunu halatse akili gamnuke mwana mshwaho ikaunge hunu ngehama mjufumu gamumniko conseil gamumniko conseil bo cinema yodi manangongo wao bonuhusi haukaya ngamonao zinji na zinji zijilio watso wangu ni mafundi ni wangu wadini ni wangu pia waparojuha wanikuwa na hatu concert mwetsino ikahwamba mnano gomtita wa mjohu bloke hunzi hashisharabu Muhammad Tiji Ali mbaye kutina hikma hele zina wala nzaki karabu mbafikiri kawa mbulona imani shanga uyabo ngwa bonungu za kibatani na uluhamba ukaya wahindu uzambao gamzambo hokanga mkozo gamzambo hokaya ngamrambu hili wazazato na matambu gamzambo wakatikanga mono hili wazazi wa komori waluharu hasara watu uhundaruku wenji waluhama warumama avese banda wazaya wanajua watukuzo wana wajua waro alafu gama mwe hadisi udojo wakatika bogontulube bo cinema kanjo hubloki gojo da dondu gaberza komori na gojo komantenai changa njo bloqué n'importe quoi yewe hingri ngoni kamtsinaro inde dunia mwiso ya latif panukolinga wanadamu waumba ze fikira zao fikira za ani watu wanadamu wa magaya watukufu gamjo harme mahadisi ya hangu gamine suje ya howana owenji watawa harma omalaoni hao waransi vanu tulamu c'est vrai tulamu yana usiu tulamu yorongwa haku mwelewa sheka mluha nerve na miga madzuenke tranquille sa spuna nerve shanti na umpa magozi tina mde zuwa mzaya jamais shamluha manduo yuhamba shetani
ya one mrugo abo makalima ya utranquilizo wazazi ngabo wazazi vraiment wale désespéré ngabo wazazi vraiment wa hisatomaya ngabo wazazi vraiment wa tranquille mrugo nzo amerongo za utsungwaza zatu wa kiarma hawa ya aman gohundo makalibo shinane de matsona ta iman wa hiya gonzwa nerve mru amanu wakana smutia jansengelea yani batisha boulevard national au yani par sa Marseille ya batura mutsame ya ukangu jokani ngwajwa wezo na jofanya okanga mitparmi ni wana umema sababu walo hamwetsinu mitsivayu mitsilofuma shashababi kana uja shangazi yonona shangazi yo jonji langu jura mbaka imili ya shababi haukayanga mjorema ulu ya wankurajia na rabi masha Allah mnyezi muna jalwa tazahar wa injeze iman mnyezi muna jalwa tazahar ya wanike subra ho wana izo wana wazirando harmetsino shakujunga wanada mwikao wala kajazana na naso hao gamlo harmepoyo rensile karboshilo na komante ni bloqué c'est la seule solution parce que kuti karibu na joba gamu corriger Gabotso Kamba Adidja Tidjiba Karibo, je sais pas ce qu'elle cherche mais c'est une femme. Moi j'aime pas agresser une femme. J'aime pas parler du mal à une femme. C'est ça. J'aime bien de protéger les femmes. Si tu viens, je sais pas si c'est toi, mais si tu viens pour m'emboucaner, me déranger, je peux pas te parler du mal, je te le jure. Watukufu wa Komoro. Gamjokaya inabiwa hatu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yemtukufu wakajanzi wane wenji hata bishiwa haulo wabeko wenji wakasima islamu dolo wenji katina mbia tsule ndo wudi ya raha rangel jabitu na mjesuki abo kamu mnikoni liberte ni makaliboshi ni insulte ni rongoze nai y a pas de problème je suis qui? Je suis pas Muhammad notre bien-aimé le prophète hadezi wa haulo wa wole mtukufu et je suis qui? Vous pouvez me parler du mal. Ça va, je vous libère dans les commentaires. Parlez du mal à moi, c'est rien. Wallah, je ne peux pas vous parler. Yo mi adina renga, ene mlujo ya commentenai. Yo mi adini renga o, sina ou par mvumba lezina. No jiwa no tufanja pak, ni click, ni block. C'est wakomano watukufu. Gamine mahali isi. Ya wajazatu wenji, watimizi. Kume uhea, wasawani kontakte. Wanikaze message en privé, neze vocaliza en privé, o wanahao watlawa o malahon. Watlawa malahon, winch ngwajuao, kangwa onamuo par téléphone, winch kwa tuwa jua ukaya ngwa onamuo. Sha o wazazi ngo wahara urongowa, ilize famiza hao sujua teshea. O wazazi ngo onao nzilo ho reklame ili media hao tujua teshea. O wazazi ngo onao nzilo huzamba ili ema enemio hao watujua teshea. Shazibakisha rombe Mwenyezi Mungu. Gamjotleda ni komewa hanga ukaya gamina mwanamsho hangu ikao rizali hani hamra ya mzima. Ganjotla vokali za hembili ikawe mwana henge na 15 abahar zamba au hamklawa. Genje nije haruma mwanamsho hatu ikao kajani autorize na beshanga mambo. Emana mshangu wote doha likansil hadisi mahadisi ya hatu ya kaunede za swiji zimtabishao zile rohoni ha siwono wana haruma wana atimizi watano wanawashi na mnamwana mme siwono wana abasari zambao habesho wa fitna o wana warengwa pia haini wakati na mpara zililo na tabu. Désolé, Ngambloki, madame, monsieur Chouambari, Adidja, Saïdi Bakar, je pense même pas que c'est une femme, c'est une karboshi, ou c'est une femme, Ngam Amine Kando Anashewala, Wachanfu, Ikawakaya, et madame Shewoi, ni mwanavanu, Adidja Saïdi Bakar, désolé, Batsabat Sina Urungu Amru, Woi, dekina, ya kaundeya, ya kaunimenas, o wakati na kaudofumbua, o wanawashe, wazie, ho tuwase nguo, o wanawashe wazie, mafote hawazi,
mwanamshe wa idekina yakondea yakoni menaso kwamba Hadija Bakari tijindovi wa idekine mwanamshe wa haruma owandu wakaudondea woni menas Mwenyezi Mungu najali ya ukaya wewe tidekina wa huwa kuutwaze nguwa wa lesbiani insha Allah haukaya hundungu hundea hunimenase kutina kalima watu kaulamba husoni mangu wa upande wa huwa na washa na kauduambia na mjifahamishe ukaundea wa unikomate tawe ntina hubloke gamjohuranti sha gamziro ya ukaya eske wetidekina wafanyaze video za uchafu eske wetidekina wahema lesbiani iyo tidema na undea haukaya rango wakati na disase direkti zile za juzi hu aparece armaze direkti za hangu nana ze video zikorenga ze page zikorenga zonibita wa unjia hundea hunshagandro hasibabu waheda atamba ukaya yoti problemaho ekaritwaze nguo yoti problemaho ekarifanya video za uchafu huzikomate plusieurs fois mwanamsha madawe Mwenyezi Mungu ekakwelwa mwanamsha haukakao mwanamsha kobidoambe alhamdulillah Mwenyezi Mungu namnike sitara na tawe rangu wakati na vumbuwaze video na koseo na shokomo lwazi uchafu wa unjia harmaze page za hangu ukajuma undea ukajuma unataki je te laisse haukanga mjokanga bwana washo wajo hukoreksione wajo hunike fasili waholeze fasili malezi mwanamshwatu wala habu hewana gamjuja harmu upande huu nana message njoka ujani lance haukamina temunraro ya universite ya Komoro ya ndongo kao zijilio ya mwanamsho na wanawashi ikao emakati na kakomoro izo tizienshi bata tifanywa pinisio chatifanya maruko marublement de compte iyo Komoro gamjujamba barmaze sujet izo tina umbloke na umbloke mwanamsho ya papote toi wa Komoro gamjo haumonesan mrambo ya ukaya winji na winji harumu wadzadzahatu watimiza arma wadzaze kume na bahinu waneleza zetambu ikadwa zunda wa malahoni ho upande wa ho wana banda watao malahoni hao wasaya wanawashe walungu bange wasaya wanawashe walungu mdumwi wadzazaho kwa tujua gamtulo message sa numwishie haukawe inga mnulengwe garanti nitlie message mwishie haukawe mwana msho hangu wakati nje na lise message hangu Unjao komisariat fanya zamira kufanya pia ushindani mzunguhe moto mananga bo bahano atabel de meshan tujuanda handa bavi aina moto yamba yatawa onjiwa ya onjia yabo haina mwana moto mwana msheka tsoni ho hao yondi ayo ngapo hunu Marseille tena uzifandiza hunu tujabanu dahubi haina moto katsoni aweka yabo bano swaze majiza hao wafuswale bagila hao yabo shinda tai na paramndru yanonisa ya adresi hao yanaboba hanu ntujua tujamba eske mwanangu ndekina lwe yabo ntujua imoto wo yatawa wo tena bawanga ngayabo mane mwanangu suku ya he problemu moto huo yede suku ya mwanangu huo ya tawa sahunu Marseille watoni hana bani alio mitiramu muhanza swafi haem roho muhanza kilalia Mwenyezi Mungu ambao de mwana mahangu miona simbaba mzima mzaze mzimele niko ubadia muhu bama tamem sindungu vumbo ndai na mimi tikiri mpatu unjo hanywanye barije elewa miona mwana mamomrani muona de mwana mzaze mzima bamzima mwana mahangu mustehi butiramu mustehi elewa
wabo tizo zini za haja tsungwa bana tazino za unde moto uo zuri za ni unra mwanangu matanga turatsaye mezi mili moto uo katona na shange hunu Marseille weba na sukumana akanisi atawa besukuyo uwe moto uo newa ntujua ba bengo bwadzima ntujua ba Allah yala mubukadwa hamba zo kajaziona bana njaona miti jo moto uo miti mji shai mwanangu ya akanisi akamba bae hatawaja hunu Marseille wentunjwa bahami yaliyo Wakomoro watukufu wede mdu na subuti na klaze vokalizahe au kawima na mshohangu mumrani kuhanzana yun respecte kawima na ma demana na subuti na klaze vokali sho wazazi onra jina njajo subuti ni klaze vokali wazazi walu haruma tabu wazazi walu haruma shagra wazazi kao kwa tsuhunra hata namna ya ushinda waenshi raili mrungu za yomana ya kanetoma ya ukaya yemana woi maudunga njo mtsabusa jema bani hangu ni hunre faida hemana ikaudu na mzaya ija mwana mshangu woi yemana hinge na makumena mitano yemana halauda honinga sina domwa yemana ya kahunu Marseille halawa hendeni siende hambaba halawani si hambangu so zahira ngwa katumza zahi kajamuona tabasa hosoni mama na mshangu wei o usiku wa jana mwana hampara mama ya jue mzazahe habari mama nsoka hupara no ukaya je suis pas mort ngami vivante yenga weda huntina ujo uhambio mahalani kadon liyo hapara mzazahe hamambia mzazahe ya ukaya gamina mu hakampara pula confirmer shaka na ujua hujoda honi umana wa kenza ya latifu umana wa kenza ya latifu riamina ukaya haruma wazazi watimizi 15 kwenda gamina mzaze yani pararajarakanti yaneleza zetambuza ya zaya wana watanu wala wajuha wayeuha watu hata mwana mzima ya mbakia nusia wana wao hopara mzaza hao yabogwa paro mzaza hao wa menase ngwa paro mzaza hao wa mdeye mzaza hao ya latif rijaharma wakati wa mbadu wabu watukufu rijaharma wakati wa mbadu wabu wazazi rijaharma wakati wa ujuse manza wazazi owana wanu Mwenyezi Mungu ya wahifadhi haukaya ngojo kanoma na hoda honi ngojo jwa umnika malezi ngojo jwa umweleza umbali harmanzi yaki ubinadamu ye mwana ngondo hadalwa no likoli hadala no wanzani hadala ne society ye mzazi kawa ni para ya kanua na watano owanahe watsoju hawayeuha yabonga joka ya malezi ya kifaransa ya letsawana na mzazi yani para ye mwanahe akana wana waili watsoju hoda honi wafungia na usiku nzima waro hoda honi mzazi hajua ye mahala ye mhu yaliyo ye mhu nge ex Marseille baada nge ex haruma mezi 6 rango watoto wala udahoni omwezi wana nediaka upara mzazaho wailiwa wambie mzazaho ye mhu ya mwambie ukaya ngami ex shakuna ujue ni bango ewa o walatiwa niba wazazaha tudo watu malahoni wedezao hauye mfaransa do angamizo wana hatu haukaba numana mwana na yambange na 18 ans 19 ans 20 ans ya jinike uhuri ya wauruhane nezahe ye mfaransa meukaya ye mwana we yatimizimaha karina ujua rimtsahe karina ujua riluite haukawa idejange adulte wa idejange adulte shamwana yatimizi 15 ans ya laoda honi enda zahe ye mapara wajua
watsawe mwana hao. Ye mwana ndabio likoli auka j'en ai marre de rester chez moi. Mama hangu katunika liberté. Liberté wa mwana wa 14 ans na 15 ans na 16 ans na 17 ans. Wakatika uwo wambange minweri. Uwangu ni kwa liberté ya hindu wa Faransa. C'est l'État français qui a fait subir nos enfants. C'est l'État français qui a détruit nos enfants. Parce qu'un enfant qui a l'âge de 14 à 15 ans, c'est un enfant qui n'est pas adulte. C'est un enfant qui est mineur. L'État français, il accepte que la fille se réclame, que je ne peux pas rester chez ma mère, parce que ma mère, elle me dérange, ma mère, elle me casse les couilles. C'est que je vais de partir chez moi, au lieu de trouver des gens, au lieu de trouver des gens qui conseillent cette fille de rester avec leur maman, parce que nos mamans nous aiment. Nos mamans nous aiment. C'est ça ce que je veux dire à les enfants qui sont nés ici, les filles. Quand tu sortes chez toi, aller habiter dans une femme d'accueil, maison, qu'il n'y a pas de responsabilité. Une maison que tu vas trouver de toute la liberté. C'est pas la vie. C'est pas la vie. Tu vas laisser ta maman. C'est la faute. Je vais dire pourquoi je dis que c'est la faute des Français. Parce que moi, on a 15 ans, ou on est mineur. Gondo holi kwali, hedambia, fundiwahe, hamambia ukaya mama hangu guntabisho. Mama hangu katsuni buli anafanya zonanzao. Na mwana ulona 15 ans, wakati na droit, yafanya zoe yanzao. Yafanya zoe yanzao. Wangi harumami hano hema para. Shangabo wangu wakansika hunu Faransa. Ye mwana ulona 10 à 11 à 12 à 13 ans. Gwa mkonseye o. Ya laoda honi pour que mwane dadunke uvura bangi. Ye mwane daredehe pute. Ye mwane daredehe mchanf. Ils ont gamzi joie au pire. C'est pour ça que on va dire c'est la faute de l'État français. C'est la faute. Mwanangi na 15 ans ngubiwa ma femme d'accueil. Mwanangi na 2 ans ngubiwa. Haruma. Nyumba ikaya jonga liberté. Watso wangu wajua mkoseye mwanaola elera ya ulala. Watso wangu wajua mwanaola ukaya utirohi. Watso wangu wajua mwanaola toalia. Watso wangu wajua mwanaola yede alikoli. Shama na yede harma femme d'accueil. Hayelao hao olangolo harma liberté totale. Kabati ma sécurité wa umzia. Yemfaransa kajangaje wangu ukoseye wana. Sho wano wenju waransi emaparaha wenda wadunga. Weda harma ze faye. Wa ukatsutundwa. Ngwalala wakati wanzao. Ngwaroha wakati wanzao. Yabo gamwambia ukawe mfaransa mwana ulo minori yabo katsumangamiza. Yabo katsumangamiza. Hauka mzaze ngusomeso. Hau mzaze katusomesa. Mzaze ngukonseye. Hau mzaze katukonseye. She mwana yu laoda honi ngondo likoli. Nguhondoze na sizonsi pia. Honi koli. Ye éducation sociale ngio hawuji na éducation familiale parce que wana se omalahoni ngwako haushashi iyo kena utsunga kakaramba ka ye Faransa nguangamizo ulanga wa hatu. Bien sûr Shenda Abdou ngabo mapara wario wana banizo pianga rija yo de vérité ngabo usiku na paro ya mzazi yani para wa erdarasa yaboga maboba myaishie nendo hahe sendo hahe tseneti kanti yabwengu joishia haukati mwabekazi mtabisha hadisoneleza mahadisi ye mwanahe harohofu konini hajwa kanga mibala haja avec slip sans soutien havaya slip hojabo badani devant moi devant sa maman watina hata soutien na womana yatimizi 15 à 16 ans kajavaya hata soutien mzazahe hamrikio shaka jakalkule mzazahe hajani himilia bala hadisotwaze nchapaza iso njuwao msina uncharmadua sijina ngini nglatini vumbue mtwaza ncharmadua nglatini karmadua ukaka upara ya njie harumadua ya ombelwa dua mzazaka uneleze ya ombelwa wana olabo ya ishalobala haja hawazi
Hadja Hawazi devant sa maman, devant moi, sans soutien. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Na wumzazi wadini eya bwamba katsu koseyo wana ngusome so wana nguyelezo wana so wana ngwanjilomba nkwamba bungu ho hitswani ija harma wakati wa uchuha bwanzazi baraka ruwambe nua bo wana wa âge de 13 à 14 à 15 à 16 à 17 ans wanjia virus armas esprits zao waduazawe maparents wadungao plaisir waduaze maparents ye mwana mshohangu ikao tsikaze vocalize ahe ye mwana ya mparajana hapara mama ya arma numero ya manzano ahe mama ya jusibanga wenda huu kuja bo mwana hangu kukara dore joda honi hamba ina mbandugu wanza uneurejei hamba ina mgwanza boma nsuhuja no hujango joniwa c'est ça ce qu'il a dit Teu nono nsuhabia kati harma famdaka ingi harma wanzani wahe walona mna nyumba wafanyo n'importe quoi vanunga bo nyumba harma miraya ya hat rangu berdome mopia ikawa ijihanti ya akayo wana ikawa walao malahoni haufanya ngo sonizo usikwa jana tika harma meto wallahi na Mwenyezi Mungu mwenye uniumba yekanga mambo kalima haona hadisi mambo vanutsenjeza nrabo bohara sika haruma metro ye metro ikaudo na kaya sikanti sono mnamwe na mshemkomori si ujulana si urambulana ya mnamwe na mshemkomori hadungana na mnamwe na mmemhindi honjia harumwe metro ye mhindi wala hapata bange hakauvura wawa toto wa ili hakauvura yeye na yo njarma metro yo mluka vurumsi bonzo njarma metro zimomsi hapatsa bange nguvuro honjia hongo alafu bakamru ya mwambia muhindi ya mwambia ça veut dire quoi kutsona kabongolo tabiso ngolo dérange haba je m'en bats le cul c'est comme ça yemo emaname ola ya haba ye muhindi na bala hadungana demo tumkomori na mwanamshe maskini mzazai kwa wasuri katsoda honi wo haklawa hajaba la mimi na kanti ja wakanso usoni wakanso waili nguvuro sabamze lève-toi déplace-toi parce que gon tabi sur les bangila rôle on a bien quoi ça va déplace-toi si tu vois ça va déplace-toi tu t'assois à côté de moi et tu fumes ou le frère de Joseph Anangalia parce que dès que Rabia Marabo et Mhindi Hamada Kajmambal hafkil kabala mimi anikenetiza ganjo kambana fas simambia ju habano do kensiula sheka udonza ukensiwana uvulum swaho anjo ubi ala funna manam shola harambua kama mkomor anda lève-toi c'est la famille yodele na manam shola haukaya moto ajo desido akavulumsi hajuka pre ya doni vulzale josi shano mrema hajokaya hajopala nruda ewa jani kazeva imna manamsho namba lève-toi c'est la famille c'est comme ça qu'il a dit ya latif wa déplace ndo kanti bavuni gwa dongo changer omsi havurani kaola ya latif umna manamshe mkomori wonga amino kamzazahe o mahalani yadio kati tranquille ya latif ngasi wakati wa wombadu wa bwa komori ngasi wakati wa ukashana mboda ilfunge shana mboda katina wakati dunia hisa katina wakati wa ujardo rido bila nambi katina wakati wa ujardo dezana katina wakati wa ujardo provokeana ngasi wakati ya hambaze rengo zendo na hii o wanawa elewe ya ukaya kabati ulo très important que nos mamans. Il n'y a rien qui est important dans ce monde que nos mamans. Nos mamans, c'est nos richesses, c'est nos cœurs. Les enfants d'ici, la plupart de eux, ils laissent leurs parents pour trouver liberté fantôme. Ils ont des engoïka au karna ou zamba wa johundri. Makarbo shwahe abo wa dewan. Ijonga makarbo shwahe abo wa dewan. Wakama gonma usiku.
wakamzazi yani viraban boulevard nationali ya bali ya shario ya mzazi wakaje kaushina honda wa mkomwa anambia tuam ça va saba oui ça va mama haba mimi uhanza hata sababu ya Mwenyezi Mungu mwana wangu yango fanyo simwambia boma esharo ishongisho shihu haba yeni fanye boma nangu kontina mbambo mitsoko daoni hamiche sisi semas boma na habu tuira imanu hambi mna hadisi tsoi bala wala kekahu zamba saspura wanashwaho mahalani wajoukaya wanjie imani warejioda honi saba mamanga muhishiliyo ila wakati kauti kaurenga pozi harumwe hazi sinangia mzazi ule shario renji haruma bisida minae simbali hata hawaswili rederi kansa kauneleza mabotuira tiza ya wanawashe wao deja ngamdo lafanye 5 siza kabati hata ni mjua umba habari wako atoni para ye mzima halolo wala halola ni mringa halolo ni warutsoti ndasi kabati hata mzima unipara kabati hata mzima unitundo tiza ya mnamana mme wonge arme uha afektewa vanamba afektewa bordo botuira hozwani mibu mwana hangu wambi makadi mejo utsongo wana hangu waweishia watuja wadonona mbavi mitso komba ndani ya boboturam ya latif izo deze nongo mtwanzali zambi izo deze konse mtwanzala mbiona shi watu izo deze nongo tujujwa uzambe wadzadza hatu wa respire wadzadzi wanga warenga wanahao waja hunu ikao waja à l'âge de 5 ans 6 ans même 10 ans wana waja wadi wazemanga ya wabaani ya wabebaisa wala umala honi wanzo liberté totale. Est-ce qu'ils ont un anguanzao wana wauja wonde wa halola molikoli ni ma psychopathe parce que ce sont des psychopathes. Conseiller wa mana yekado conseiller mana ukaya sors chez ta maman, sors chez ta mère. Va vivre toute seule, va être pute, va être bandit. C'est pas comme ça. Un bon conseiller notre meilleure vie, c'est nos mamans qui nous a mis au monde. Wakomor, wazazi, narijuje, rikekonyo nzima, ruombedua. Hauko wana wajuhamu, esprits zangizo, esprit fantôme, esprit kalbosh, esprit satanique, rijo ruombedua, owana warejo malahon. Wazaze wenji watu subitu wamba bwana hao watu waona watu joteshelwa ni wanyanyao. Watu joteshelwa ni washemnyawe. Kazutu wambishia kazutu hamba yekati zamba. Ça va lui vraiment arranger un peu le cœur. Parce qu'on a ukaya e katula muhazamba jomkinishe mwana hangede hata usiku. Yanjie hikma. Wazaze gamina mwana mshohangu ge Marseille banu ye mwanahe hatlauda honi ge haruma fayi ema responsable kamzaze hapara omwambia ukaya karitina za ufanya she mwanaho ye kajalera ya uwaza yorohema si mpaka 5 heures du matin ye mwanaho kangure jei hunu faye yodo hende na ubege ye mwanao oreje unufaye nguleo ye mwanao oreje unufaye katsimwema ya latif et yabo izo karji uzamba. C'est vrai nous sommes wazaza mwana wa mzaya beike ngujoko henda hata ya korompewa ne makalbosh no anada muapeu shamwana wa mbeli 3 ans et 4 ans wakati kanga bwana wenjo lo harmetsino walona 10 ans 9 ans 11 ans waujibali ya shifadho haya habumba jema haukuwa baba haungo warongoza owajaza haungo warongoza shala pipari ya hoa na wenjo walaoma lahoni owazaze kwa tuanika kose owazaze ngo wahara nao mzaze yeke mwanange na 11 12 ans
hurambwa ukaya ye mwana deja ngondo na utrawa utione nzilo homfanyia vakansi ya sekomor mtione nzilo wafanya misafara ndo abaki komor wafanye 5 à 6 ans wende waelewa ubinadamu nke muwarejeze eka usarambo ke mwana deja rangi atimizie 12 ans ngujwa aretari hoda honi katsuja à l'heure nge harmana telefoni hodani bomza yeka ushindi hurambwa paske mzaze mwenye uzaya mwana yo ushinda harambwa ke mwana hasa hamenye hayesprit ye mwana hadungu mdumwi fanya namna umanipule ufanya udungane dawe na ye msihe komori ne ujwa emana ya jwa uvuka wende wa mhensi komori yende ya galere panda 5 ans 4 ans ya elewa ubinadamu no mkayo umrejeze yende ya ombadua muarejeze shani wazazi wana hanyu ngwa changeo veste par veste visage par visage comportement par comportement geste par geste wazazi gamronsio wana hata wakati ikao ngojwarongo za hushampulie haukawinji wazazi wananyo ujwa baki harme mafuko yao mzazi wade hupiha humleshea olo yambie mwana ukaya we upiha we mrumshe upiha la woho danije upihe ni wazazi wana kamsua onesa ukaya mruju wa upiha gamwarensiyo haruma emeze shambru za hao na ze shambru za hao muatundo wana telefoni wao ngwatungo utile wana foto wasinapo hawazoreze hawara za hao ngwatungo utile mafoti hawazi werea ze sexi zao zi hawara za hao. Maman je vais en vacances Belgique, maman je vais ça s'il vous plaît wazazi haini mrulona mwanaikao hurambua kema nao yonga mambo Mwenyezi Mungu hurambua kema nao dezango ndio adunge mdumwi sinze biye mabega modo vakansi wa mrensi komori yedi afanye 3 à 4 ya elewa binadamu s'il vous plaît wazazi kwa matambu wazazi kwa mashaka wazazi kwa sufreo ikiwa nenda mukwatsu zamba mimi nganjo zamba raili Mwenyezi Mungu yaniumba yani viha duniani hamba ukaya yekanga wena ndongo ikao zihutabisha uzitabisho wenji nezo ndongozi ngajoka wangu wenji harma hasara zambe zichange zikozize eka kuna ujwa uzamba ziharaze homono eka ngojishita uzara zomono mimi tulamu kabati kalbosh lijoshinda likomante lindei lishinde hata nini dai hanywa haukai inuta ufiki Mwenyezi Mungu yanika yanambia ukaya zambe be mafundi kwa tuzamba zambe be wazi watu kwa tuzamba nganjo zamba wazazi baraka ye ujokana mwana hasatimizie 11 ngojo shida urambwe kema naho deja hasanjia virus dale mwana mseva kanswa mwensi komore ndia bakishe 45 ya baki hula ya galeri ya elewe ye naturi yahi ya elewe ye origini yahi ya elewe ye tsi yahi ya ukaya huno haka upashia metro haji trompe baza la Faransa huno haka upashia ze bus haji trompe baza la Faransa huno haka ondeze salle de cinéma haji trompe baza la Faransa huno haka ufanya zoyanzao haji trompe baza la Faransa ikahumbe hakomori imana ngondo yaone ye pare ya puha wisali Benjamin ikahumbe hakomori ye mwana ngondo yaone ze nyumba za toli ikahumbe hakomori ye mwana ngondo yaone maji ya isimani ikahumbe hakomori ye mwana ngondo yaone ye klima ya komori wallahi na Mwenyezi Mungu ye mwana ngujuhenda hata a 4 en 100% 60% gejonkunisha akili imreveye yende kose hangu njoni kanyi wazazi ya ujokane mwana rahaka jatawala yeka hasani sotawala msise yende yavumwe yende jotsunge mwana yarengele mbavi haswa duwana washi wazazi winji wa hanyu nyuka wahara urongozo wana hanyu yende manu wanya wafanyezo wanzao sheke mwana ho humzaya humlele zengomhulia ngomhulio mna jilbabu gomhulio mna gauni gomoneso rangu homando ni umbaidi yao wallah ngabo wanazala rumwetsino wawaona monziani
wa âge de 15 à 16 ans ngufikirikala de banati yambewon ila sitara na vaz ila ijaheli wanisobaliliwa haukaya mwana yomrendo mnasoro majisui di wa mzaya ikahuzaya mwana yaudunga lebumba ikaudu wa mwekwezanilo mzaze wa Islamu mzaze ujibali ya shubinadamu sheka kutubali ye mwana shubinadamu wallahi ye mwana ngujodunga Jean Paul Likol wallahi ye mwana ngujodunga Jacqueline Likol wallahi ye mwana ngujodunga Chloe Likol wazaza hangu wa baraka ikao owana ikao mwazaya o actuellement na mwabali ye vazi na shali ye mwanangu ndo Likol mbeilie mnaritu mutsola ikawe mwanangu johamba sisi maislamu sisi mamaskini sisi wadu ribidi ljibalie namna kadha wakomora owana hatu wapoteya owana hatu wala malahoni la plupart zaze wenji kwa tusubitu warongo wa reklame ko wana watlawa no wana ngwala o malahoni Paris Express o wana ngwala o malahoni haonda uvuriswa mabangi o wana ngwala o malahoni haonda dolala dona grupu haukaza grupu hizo 24/24 ngwa vurao 24/24 ngwale wao na kabati mbahingu virusi hama uvuramsi wazazi baraka na rijuhe rihime ritahe usiku riparane riwajiri la san mbalo wa nahanyu wa âge de 3 ans 4 ans jeri kensi rizunguwe hasonsi pia insha Allah Mwenyezi Mungu yabarikisho wana haukangizo nziro wakomorize nungogizo nziro kamtusijua minga mzijua haukanga mwambilwa ngamwambilwa dossier zinji zilo haruma vrema za utabisharo sha Mwenyezi Mungu hanika rohonku na usubirifu sha ikabidi mswamba mtinabii badeja shaitwa shijaya sha Mwenyezi Mungu don tranquilize kena ukirika kanamba nos petites sœurs s'il vous plaît retournez-vous chez vos parents s'il vous plaît. La meilleure vie, c'est nos mères, c'est nos mamans. S'il vous plaît, nos petites sœurs, la plupart de vous, vous laissez votre maison et vos familles et vos parents pour aller habiter dans les maisons qui ne sont pas de sécurité. Ce qu'on appelle femme d'accueil. Ce qu'on appelle femme d'accueil. C'est pas de bonne vie. La bonne vie, c'est vos mamans. C'est pas la cigarette. C'est pas la liberté. Tu peux avoir ta liberté si tu as âge de 18 à 19 à 20 ans. Mais âge de 17 à 16 ans. Ça, c'est la criminalité de la France. Pour donner la liberté totale à nos petites sœurs mineures. S'il vous plaît, pensez un peu à Dieu. Mwenyezi Mungu na nike imani uwazaza hako. Ngamlao haruma upande huo. Nije haruma upande wa mwanamsho hangu. Ika mwanamsho hangu hapa ni paratedo hai. Siwono wana hakauneleza problemu zaha. Rihadisi. Mwanamsho hangu deja ngasina mfumo. Ngasina mfumo. Hanipara hena wakati hanipara ngutsongo lila. Turamu ketina mana ni baki duniani. Turamu ibidi ni jiwe. Turamu ketina hata mana. Gamjoe shiji watino wanahangu. Emana msheuo hahimiliwa hashari. Hamavaze wanafiki wakomori. Ikao wabeha mesaji. Wakati kao ye mzaze woi haende haremwa. Haremani swafura honziani. Ye pompie ija imrenge yimbola pitali kajanambia nabe shanga mambo. Rijwa uombedu wa haso si pia ze amina zanyo. Ye mzaziwe Mwenyezi Mungu amvukishia mboana. Gena haruma wana wane watsanu hata waranda.
Emana mshatu wa hajaharengwa ne pompie ubeho la Timon Raili elle se évanouit wambalia umbeho la pitali nabo ngeno wanahea wakati ya baliwa wendo la pitali hahansi wapanda 3 jours handema doktori kangamina wana na mfanye namna mnirejezo dahoni wamwambia ukakarna ujo uhuchililia ulawe vanu raili heli ulio yabaga mjofanya nuwana hangu hola pitali 3e jour ya rejo dahoni hajaka jaono wana valaye voisin haparo la pitali mswabe ngamambo mimi njabe voisin hapara gamdute je doute ça se pourrait haukaya owana wa wotsokaya wakamna mwana ikao hatimizi na age wa ushinda do kanene wanyanyabala shaka jatimizi 18 ans owana waja warengwa hafitna ola mzazi hajaka jaono wana hafanya recherche hata ondoko wana warengwa na serikali hata ama avuka hola pitali wapara wafanishwa na makatiba wonese justifikatif kaya c'est vrai yede manaramba ukaya banu hunu Faransa ya sharia shaha wa ujua ufanya shakikaliboshi sa uamivu hasi ya wahone sasa shihada na usiku ikao ya evanue na usiku ikao ya kola pitali nese 3 jours hende wakawabitwa mahakama ili mahakama warambuka ya banuwa ikajatlawa shabwende fitna haribale mzaze hatlawa ratsowa na ya latif bali mkomori wapeo ye mzaze wa hajuranti wanahe o ulezi wahe yakaweza bari yakawa na zabari panda 3 jours mzaze mwenye uzaya wana uluna mahaba nona watsola wa mrinde banu mzaza ho hakawahendeza kamria za hitima kamdori ya Mungu wende harume mahakama juzi mshirwa jana wabelwa za stishihada ye mzazi ya rigi avuka ye doktori hende hata hapara ha justifie ukaya sevre rikada sinae wapasi ya wahatu wakamade ye mahakama ya maukaya osambale kui o wanakuna waonatsina ya latif ngam aminika wa mkomori de ya para ngam aminika wa mkomori ya fitna izo amehinda serikali no hulaoha ho par expert hutlao wana yemru hajoransi wanahe wane watanu hata 6 yatauye deza hesabari yemru hajoransi wanahe mzaze mzaya wana mru ya stamili ya zai mwana wa mando yardia stamili ya zai mwana wa bili yardia stamili ya zai mwana wa raru yardia stamili ya zai hata mwana wane hajoransi wanahe yeneda na honga joka ye via hatu do wana hatu do usoju hamleba le fitna yende ya hame ukaya wai haranso wana ha exprehende o wana warengwa ye faida mayihunra yabo yohindri mwanadamu Muhammadawe mkomori manzaroho ya shuma ye faida wayihunra hindri we mwanamshe we yalo hamu matabu haukaya mrumshe ya zaya wana ya zuya ukadoni wana ya jaya boho wana hanogoza nrabo ye mahakama wana wanuso ushahidi ya ukaya wei hakamade usiku kadha hata usiku kadha wei pasi ya watu ida ula Faransa wamba no Khartoum niko wana ye mzazi unge dans le coma nge haruma tambu Mwenyezi Mungu najalie insha Allah na rambi amina ya protege yanike mwanamshe woye mzazi woye rohonku Mwenyezi Mungu nanike mwanamshe haku woye usubirifu Mwenyezi Mungu najalie mwanamshe wo wanahe walibere wa le plus vite possible Mwenyezi Mungu nafanya hani za ufanya ze haki zahe Mwenyezi Mungu ya mnikezo ho hanza he Mwenyezi Mungu haukaya Mwenyezi Mungu hambari mmombe rihimiliana hashari rihimiliana harohombi ya latifu Mwenyezi Mungu najalie mzazi wo yamnike subra haina wakati nampara nge haruma zililo haina wakati nampara botula nga msawo kairini ife mumabia ukaya usisubuti ufikiri kalima hamanilo
haukaya eka hujiwa yabukuja hundo wana eka hujiwa ngojuhenda wakende zenkuni za hundo jahannama eka hujiwa wanadamu ngojo ulihana shonga eka hujiwa ngojo kama nadamu mwihosomwa Mwenyezi Mungu baki uke tranquili uombe Mwenyezi Mungu wala utizeze dua bemhu Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ujujailia wanaho wao uwaparise insha Allah. Mwenyezi Mungu ujujailia mwanadamu ikao ya uhimilia hafitna. Mwenyezi Mungu yampinise. Mwenyezi Mungu yampinise. Haukaya wa mwanadamu wapeo. Haini mwanadamu ya himila manyanya ili haumenyelevia. Haukaya mru ya kanawa na ya boha. Ya boka tina hata nongo ya joka ushidazi unarmwe maesha. Yeka kaudo saidilwa kana usaidilwa yeka kaudo liwa kana uliwa yeyo roho mindai enga juhamba wa muhidi ya fitini muhidi ya hindri wa mkomoli roho ya nkutsu kama mbobo Mwenyezi Mungu ya mando do unike mwana mswatu wa isubra ya mando do unike mwana mswatu wa roho kuu ya mando do mtowe fikirani ya ujirindanaji haukaya enjuru ngujo parsoana insha Allah ridil mbeleze lua Mwenyezi Mungu ajaili wanadamu walio na zerohombi zeroho zankutu Mwenyezi Mungu arengeze zeroho waliojoka uridana na itinjema watukufu Janat simpara wakati na mpara handisa zile hata tijurutsi ya usutaba arrête parce que tu me fais mal au cœur zia holila s'il vous plaît tranquillisez-toi juhema si hu swala za haja juhema si hu ombe dua Mwenyezi Mungu ujohu niko wana Gamla harmu upande huo niji harmu upande wa rara wakomora yemano walo komori wajo unipara nuwalo faransa wanipare wajua ukayanga mjojo hambe mesaji vatsina wavumbuwa gamina mwana mshohangu ikawa haneleza hadisi wala waeche ye hadisi yo timlaumu hauka hazifanya sha hafanya ndogo ya nabia banga ribewe message ho usonima ye madhamana wa Komor nana universite ya Komor ya mwana mshaha tutsoi ikawa ya via hengio harumatambu haukaya hare double hata na wakati le double haukange na hitswa shi haukatu shidarenga ya latif ya wema na kaujanje na besuje yongu mimi zini hundu mimi tulamu haukai manamshe woyi ngusomo université nge deuxième année ntina uvumbua quelle faculté ntina uvumbua yeba droit yeba AS yeba histoire géo yeba géographie gamete message mafundo pia wazifanya wakiwa en difficulté walojoka ngaro wajua pia mais il y a des moments je vais les balancer rane jaja harme hadisi mwana mshaki kawa yanambia hadisi gamjombavi harmo pando hangu mimi wakati na kauyeshi Komor na kausomo université si la double première année et maintenant la double première année j'ai pas redoublé si passé avec crédit gami en direct mtukouf je finis mon direct je t'appelle je suis en direct et quand je finis je t'appelle je suis en direct tu es chier va là-bas wakati l'université si passé avec crédit c'est-à-dire c'est le deuxième année changamina deni ezaka ujula université hingo ezaka ujula université ya Komori haukanga mvumwe génération yangu ya 2013 2012 2013 2014 2015 iyo de promotion yangu ya université gamambweze kiswa zangu geje na be kiswa ya imana mshwatu si passé avec crédit et ça n'a passé avec crédit en deuxième année et maintenant n'a passé avec crédit waluma fundi wala wakawa ni cible
yazia hao warangwa na shohatu wadoatsea ili wahunre noti wanikwa na shohatu noti ikango mwongoni mausi kutikana ye mzade mwema yako klasini première année AS ye promotion yangu pia ngwa John Dungao ye mzade uo katina mungu ya kaumanza choti dami shati mba wa fitna sika gentil sika decide sika msubuti yabo karla wao klasini swenda tsamba ngule li reje e mafundo nsi pia wakazema na mshole matu ili wamkensi ili wamtseye eya kaurengaze penkasendo da mituram njaka ujua haina matieri nafanya baike titrishe tifanya photocopy conforme na mine mholari mo klasini no heda mitsoro mazero titundona tsundola hare mwa 18 yana tuif ikamongoni mausiko sabano wajam nashoni hajahanambia Turam sirumi wao ni fundikadha hanambia ukaya yeke mzade woka jambulia ya rema kuna uparo hunda notia sabe yemi mihiri hariwede hawarahi mzade udu atsonga tsobulie fundi wona sidesi mwabe fundi sabe ekutu Cha, j'étais pas agressif sur mon mala. C'est un peu pour si moi bien quand on zoom ça dans les dames tu la tsawara hangu la mazano hangu bas. Yija yifundi kajaelewa. Sija ifundola hanreme zero wakama fundi waili wanireme wa ani watimizi waili warara wao waulie wazima haina mwanamsha fundi mzima ya mkansi il faut mafundo ala pia wa mkansi. Il faut mafundi pia wa mkensi yeke fundola hende hanenge mwana mshwatuola yo hende pasi ze fundola e fundola nda mwabe hai e ngoni harazizo na bokubala fundi kada yende lizerongo zakaya ya latif mafundola pia wakaurengo wana shwatwa winji wako universite yija wanungu toujours hachar si passe la deuxième année avec crédit yondi hona kaure double yija Emana mshuna na doshila na damina tijati ziyambabi yema hadisi daminae tiziyambabi yema hadisi daminae emana mshola henu wakati bado control haurilo harma partiel emana mshola ene yaka uhunla ze not ze kuwa klasini rijali tundu wala fundi gudongo renga wa usiku fundi yaka ujani remesi ndanu hinga si tundu wale fundi wala c'est là que quand on excité nous avons alhamdulillah ye pelodio aussi kuna wa correctionner wa hundri mahakama hokomor e mafundi wala wa parapia bahate doya ye doyo hamba anwar wakati labo mrongo mwana mshatu wala haruma mafundi atimizi warar wane wakaudo mrenga e mwana mshatu ede mro kaunda ze meilleur noto klasine wakati ka okajakana hitwa haku wakati la tsimwambia tile double deuxième année alafu tsimwambia banu wengo no kayo solution yavi habatuam ishia huza kusudo ndongoza abo tujodo bago ni ko conseil titatsimlawa ikamongo mausu kuripashar mabus e mwana mshola waye habwe hanyor mabus wakamzaze mkomori ya pashar mabus la kwa université e mwana mshola habwe hanyor hamba dani ebanyu nyinyi ngamtsojo jansu kaya ngojokane hawaraho ngojondo dani hawaraho ngojohunga namna ya umbule hawaraho ya reme ya fundi ya johuni kanoti kutumbule ya rema she hawaraho so hunika hata marongo usofanya hata mba ya fundi guhuni konoti ngojihunro wewe nguharazizo na mkeradhi rifanye namna universite ridoni ke mafundi wajori ni kazenot dam somo ye hazin risomo hazin ye mwana msheola harumale garilla simre mebeye wondo la mwana mshe simre mebeye harume bis ye bisihim simambe ekut
Yemanana hure mahutsongo mzaze tsoingi harumatabu na ujililia railinge na wana universite. Kutina taya hende apuwa na umahe wala waiho wakanza juwani uwe shawa jokaya mitiji utlawa si hii mitiji razone baike wafanyishiha na frontman sha kwa jani paswa ditsu kwa jani kajara je suis là uono uwa de l'universite yende atanga wafundi mnyezi Mungu na mjaza here fundi uo ye mwanahe hapase première année ay deuxième année ye kahundu noti ye timwema deuxième année haja première classe na undo meilleure note ola fundi ola mbabahe wo fundi moroni haja hauno mwayenu wahe mwanahe nguo mhuu hatape haremme hule swaf ye mbaba mwambebu mwana ha hamba mwayenu nu hufanya shetwa shaho mba oui papa hamba no hatuwaze bulletin ne zone qui za première année harmonis hamba regarde kujameni te hundo noti ugojo nambia haderange mwana yola tenda hundu kabala imana zenote azihunda yala mafundi uwodi akautsonga ye mafundi wa wakonvoke wa mahakama hasibabude mbaba uo hende hatundu emwana asubuti azama babopa minde mafundi ala muhabeze kote mafundi odo mrenga mafundi odo mrenga wa usiku mafundi wakaupe wa mimi tuirama ushahidi mguo harme universite ya Komoro ye generation ya 2013 2014 2015 wajoka ya tuirama hawa mafundi universite iyo ngio tarehe 3e année si wa mafundi wararuti wadabisha public she wakati nakawadabisha do wakati nenda narange attestation wakati nange attestation ye diplôme ya licence ya 3e année de wakati nakaufanya zeraje zangu ni wa correctionner c'est pas j'ai pas fait ça hasibabu violence j'ai fait ça pour corriger et mafundi wa peu gamlao nije harume mwana mshangu ikao hanipara yanambia hadithi universite gasina mwana mshangu ikao ngamhulaumu ni maneno hulaumu ho labo wewe wasawa nambia ukaya hukawia shida wene fundi na wofundi ulo na mrumshe yaboga mjoka ya hufanya zina upamaha hukubali fundi amando haubaibu sha Dieu merci huja unambia hadisi ye hadisi jirije hawambi mafundi pia actuellement walo haruma université wa Komoro wajua ujimefie na nashoha haukanga mabobo ya tata hangu wanashoha nguna wa heusi wati heusi sha wanawashe wasomo université ya Komori na mnipe une minute ben téléphone le très important. Assalamu alaikum. En tout cas ngami en direct nsujua ngojo nambia ye message en tout cas kwa tuisha zo nambia haungo ni coupe jo nambia après. Vaut mieux ni coupe jo nambia après hein. OK, merci. Ye mwana mswatu uo hakana hitso haka utravaye mvuni. Haruma wanawashima intelligente. Haruma iho mvuni. Actuellement, ye mwana msonge parmi nous wako travaye. Yede heli aneleza. Ye mwana mshe hajadu ngwani fundi. Ye fundoha mdungu ngumanzo. Henda kama ngoni mausuke fundola gajaka umnikaze notizahe. Habimana nso ni kazi ya notiza haho ni utunyao notintiti sifu hawa ngontabisho na miga mhanzo ye mzale hende hata hamanipuleha y'esprit hadiwaza ila intelligence yae hadiwaza ila capacity alonio hadiwaza ila ilmu Mwenyezi Mungu ya mba na ila daraja ikaungushidwa ungunoto klasini ya ujua yede ya shitake fundiwola hau ya ujua balize conversation ya mshitake shaji hundu watuba mapieshi haja hakubali ya ula fundi. Subhanallah. Ola fundi adohela yomrenga. Fundi mu université. Ntina umvumbaka ya usomesa ye fundi wa droit, hau ye fundi wa AS, hau ye fundi wa geography, hau ye fundi wa histoire, gamamwe mafundi pia wake ajur. Hau kawati pia ngazifanya uwinji. Wadojo ukaya gaminalisti ya hao. Ye kakwa jazi ya mtu wa balance almo rezo sosio biento.
mwanamshe haja tombe amurozi ne fundi wola ngotombo amurozi na mfundi kaunge na mrumshe ya latif ula fundi wola c'est vrai ngumnikoze noti ane mwanamshe akaujire pusi hata jana mie hindi bwa Komora mwanamshe ngufikiri bala fundi ngumanzo na haini izo wafanya fundi nguwa registre ngodo hambie makolegi mafundi hamadaye mafundi wa pewi kwa Mwenyezi Mungu ngujo mvuzizano mwa jahannama haukando fikiri kazi la halezizia shari jwa kadepe matazangu atufanishi hao Mwenyezi Mungu na mnike taufiki protege wanasho watu walo universite za Komora haukanga wanasho walo madelese wajiransi ya ukakwa na upano travaye kwa na upano jufanya jitihadi shari uduhenda wadulala doni mafundi wa nikenoti hata nsui la waka fundi ya pare mwanamshola awo ya pare fundi ya mwabia Henry fundi ya pare mwanamshamba aluje ça va oui ça va prof okawo yo msome satsen ntoka ngojo kanga mutsaho awo bidiru nane shango jo nambele ramba bofu yakuna kauja unulikoli waja wanambia shia okujiona kamikado hunikano tinjema simi wona alafu gonda baba nsine nsujo kangodo na fundi kala je vais essayer nsi vumba fundi zina la fundi wangu shaula ngam sortele na barata sinema haina position ya kufanyia yo jarabia ye malanzi ko uyato ujo utwe malanzi kao kangola loda na ese delire yo jarabia zango so tipe yo rambia alafu ngam habio rata sinema ni fundi wa heli ubule ulangre manso unibule nreme ula motola mwambia heda pare ifundi wala hamwambia banu balasa ngor ko fanya pia udambi kolegi wa ulafuda mabai kulansi bango jokanga mina mrumshe tinaka uhulola eva okawande humbula hareme uhundwe notiyo timafiti ya latif ya rabbi eba nungasida huu maskini ya dunia maskini mwanadamu mwanamsho hatu hakubali hende pasongu fikiri kandola basi hambachira mga mhamweze kweli nzitoro honi hangu nsijofanizo sikubali tene hosomwe fundi mrajina ora yemana nenda Henry haina marongo na kauye shida mine fundi wa mando hamwambia sedeti mwambia ula kanga mjo shansu hanza umwambie uo kaya tija hamwambia ntina umwambia hendo somwe fundi wa bilola fundi wa bilola hamparao yi hamwambia ukavale motwa hodiso hajani bulia ula fundi handi sotwa ngoma hapa minjajua fani mwanamshi anu minjajua kandi zongo johenda sikanzanu muteste kango jokubali ondabulie fundi wasalane nawe ya latif hajangu fanyo mwanamshi moral ya domba bana sikanzanu muteste ye ukanza umteste ujobali ya zangwe kao hufanya dona mwanamshi mnashionao uwambengo ndo wabali wambie ye kolegi wao finalement domba ukasikanzanu muteste nwane kango jokubali ezaba kihindi yemana kasaka umpusa jana mbia hindi mwanamshi haundu ukaya zensu zile mafundi pia ngwatsongo mpara omwambia kamutsa vansijwa kawanu ulila vansijwa kawa ulilango vansijwa kaze position pia uzijua hai mnuka dhahana mbia nimitsi menye hashe hitwa minga mwanzo wangu mwanamshamba ukaya si c'est comme ça je vais mourir de chagrin vomi ni johe ni paretura mubamido monarma ze réseaux sociaux ni msuple ya meshe ya tuwavumbuwe haja hanabia haneleza ça m'a fait vraiment mal au cœur si m'attaque en privé si menace en privé si mwa biaka izuka zirendo mwanamsho wangu habatula mushetani diani bilisi hanabia ngamuniko yakinukaya wayilido walala na misho walungabo pia si warejete shabana si warejete ngamtsongole double deuxième année haukaya haini mrugwa bokaya ifoni mbulie wala wakaudoni kazenoti watuka ujuheli ya hangu wazia kwa tunikanot haukaya wambilo hari mijau mufanya jau miu ubita jau mufanya jau miulila wajuroti pia haini mrugu wanzu ya lale nami alafu tiramu lanso le message mafundi wajijue si wambi ya ukaya yeka hufanye devoir ya
hau hufanya examen ya hau ye control ya husante kai bidi 110 ye fundia huremedo ni veshe ganjo mvumbua iyo de miadi nanika yabo gamwambie ni bo mafundi mlo harmo university ya Comore gamwambie ni a haute voix daike mkahunu Faransa njajo mazani njajo mriani tika Comore ye mafundi wakana wakamakalibosh ho university wao mazababi wao wangu na mitsi wa college siwanika mhono siwareme kwa janshangaza izo njukanza nimwambie yekaka mjazia ze corruption za kunafikiza hani hauke mafundi na wao na maserie harmo university Comore wakati na kausoma mafundi waili Hasani Hamadi gouverneur yeserie masha Allah na député Ali Muhaji haukani Muhaji akausoma sociologie wo izo kanza katwanza do wananwana zioni kajakana bezwe ya corruption hauya drage mrumshi hauya be mwanamshe jao sheka hwamba lugoti jao yo usiha mwana nkode nimi haparundunga mbio ruzunguse ye class nabo class zima karama na zioni 500 élèves wanazioni majana matano rika uzungusa pendant 20 minutes wangu kwa jasoma ngunsa honi hime rwande sabansina wana nao handunguru fanya tour Ali Muhaji c'est un fondé vraiment sérieux masha Allah dena gouverneur Hasani Hamadi Oma sérieux de mafundi kao wansome sa première année wansome sa deuxième année jusqu'à troisième année chapeau kwa japaro ya na corruption chewa lunga abo ce sont des gens vraiment décalboches ou kao hazaha watsewa na shoko wanike note kwa jawabudi ya wako na munga note ya kama mbiwa mafundi wanu mle yuko Comore na mretu wana shoko tranquille na niga mwambioni gamu mjuoni nyi mafundi kao nga msomesao actuellement mlo wa chamfu mwana mshwatu wa inti na mvumbua lezina lahi wanduwa mjua sha wallahi na Mwenyezi Mungu nyinyi nga njo mvumbuani iyo miadi na ihanti haini National University ya jo ufanya hazia ya merite ya 105 kujamnike 5 ya humnikae tizi jua wanambia nga njo mvumbuani hasoso duwane washi hawako wanaume kwa ani wanaume heni ulona mwanzani mwanamshe yeke mwanamshahara ya fundi yefundi uja usanctionne mwanamme izo de zakauni hunra mimi ngaba usiku na renga douaya yo hamba anuar rika au deuxième étage timzingaro uko sitikanza lugane da mina eri dube li jivulis nsomvu mzingara ni dangweda mina soa ili kazeva hanga yole hedi na kana usiu parce que hakauni rejete haku c'est le au bureau hae timzingaro ukosi ekaba timbalia redera dangu soa ili rife yode na kana jibalia sha Mwenyezi Mungu ajaende ukaya bona mpusa karijenda waka wandu walizingara chaskaza ni mbali ridube au deuxième étage il fait soa ili yode fikira na kani yo pelodio ya bopo mwambia ni mafundi mlo Comore gari mwambia oni ni mlo university ya Comore na mretu wanashatu ampe na mretu wanashua Comore ya ampe wanashatu mwarenge sac de frappe za uteya yekaka mjazia wallah haukabanuga bwana washe wenji kwa tuta hawazijwe il s'emballe on s'en fout l'important c'est les notes n'importe quoi yo de message jo mabiani ni mafundi na mzie na nyua nazo ni mti hésiter ye kam nambia ntina mvumbane madina ye mafundi no ajua watu wanti apare ye mafundi mlo university ya Comore kaka mjaze corruption ya utseya wana shohatu hasibabu noti ye miadini mnikaoni ganjo subuti ni vumbwe madina hanyu gamju ya resite dzima hadzima ya bwe mananso uvumbwe fundi woi iyo yako usomesa wanduwa tiju haba wati dami gamanzo nyoti pia mkan difficulty au kanyinyo owinjo hanyonyi mafundi gamzifanya iho likoli wanashoa tu marengoti pia kabati ujwa upasa na heja muliani izo dizo mzifanya wao yabo yode miadi ni hoti yo rangu abasa ni dini mwambia ninyi mafundi mlo Comore mlo university ya Comore mimi nasioni nasoma iho nazieshi manifanya catastrophe yaho msomo wangu manitabisha mani kama zero hata hasibabu mrumshe na hasibabu mwana msu na kolonel da minaye ya bwaba se message yangu do mwambia ni bobo mafundi ye kaka mjaji regle
Mwazie corruption. Maranso wazina shwatu wa nshampe. Waka tranquille wafanya hazi chwa zao. Gajom denoseni. Iyo deja sati antimiali. Ya vodwambi wa Komoro ya ukaya. Nirdina beho winjwa wa Komoro. Wanashwa hatu na watu makahari. Universite ya Komoro ilomvuni. Nana za universite zinrajina. O winjwa huwa na washe ngwa paseo en classe supérieure. Hasibabu deze sexi za hao. Ya bonga mzabu nga mkonfirme. O winji ngwa paseo ngwa hundao note ya sababu deze sexi za hao. Wati ubinadamu. Fundi jo udemande. Ye sexi ya. Yedo mahakama beke au mahakama batani. Ko procureur waenda umwambia hadisi ujoba hai. Ngamjofanya te fundi uo ni mkoreksyon ni shagu jani bulani reme. Izo ndizo walo hula wajohamba. Wahendo gendarmerie. Wende utsaha gendarme wala. Wende ujeleza. Ukamim na shioni. Ni somao. Ye funde na wakati. Utsongo ni remema zero. Harika njambulia. Wende umwambia. Bade problemo ya gendarme. Ujo umwambia. Utsojwa baga mjwele na dungi ya ikomba yo. Shagu jani bulaba ngondreme. Vanu wanadamu pia wamenyaza esprit. Wanadamu pia wamenyaza esprit. Hende banu jo ujusa. Uhunduazi. Hau utimizo msomo. Gwendo ho ministeri wa tsaihazi. Ye mazefu alo balangwa juanza wareme. Iba nuri kendahu. Na ukaizo nungo ikao zijino harumenti. Wenda watsahe hazi ufanye nguhu demande waziahu ya lale nao. Watimizi msomo hula wa Senegali hula wa Maroc. Husikoma rugwanzonde wasome. Waheda wa ministère de l'intérieur. Waheda hydrocarbure. Waheda la douane. Haina banu joenda undo huole shefu. Nguhangalio hahuruju. Wia mjuangale dose ya husha. Nibulie. Yabokati na mabanu juka usida ripeteye. Karitina. Yabwe gendarmu na mnabie mimi. Wakomori wa wajue pia. Mtitahe mahakama fantom. Watujue zamba. Mtita gendarme fantôme. Haukema gendarme wangu wanzo wareme bao. Hunu Marseille. Mimi mujwa ambila nitaishe mru nyumba. Waujwa ukamru. Ulona nyumba zahe propriétaire. Hanabia tiram. Nitaishe wangu ikao. Olewa. Nitaishe tiram. Nitaishie mruanzo nyumba. Mujwa ukla mwerezo sosio. Sanjiha. Saba ukaya. Heni wanzo nyumba ya T2, T3, T4. Na ni kontakte. O wijwa lobanu. Wujwa uksa wanzo nyumba. Par condition. Gamjo tsaishie shangu joni bulandro membavi. Ya latif. Subhanallah. Nyezi mbu narnike khatima njema. Gamjo tsaishie nyumba. Haungo johunra mungu ya beya tsaishie mruhazi. Gamjo tsaishahaz. Haba nsi parsazi yenga wala. Shabidoni bulengreme. Izoroko ziyesho Marseille banu. Watasho andu ze nyumba. Gwanzu wate wana shohatu wano armaze tabu za nyumba. Watasho andu ze hazi. Kwa ze kondisho zao ni bulengreme. Subhanallah. Yudi manana baukaya hewe. Karita hausi kubo wazazi. Rawajire garage. Rakansi mazima. Rajuse maza. Raomba dua, rabalowana, rabalezi tsana, rabalezi lembwe, rajara kansi yabo raomba mnyezi mgudu wa mnyezi mgu alikubalia watukofu. Karitsa hanamna ratsangani hapia, ralewa ye dua, ralewa Qur'an ya Mungu, rilojwa kazo hujaha dua zila wa hadua. Izo de zaribakia, ezaribakia ti langage, ezaribakia ti conseil, ze conseil nga jujwa uzamba, shaho heya, Rirongowe, shi hojimlif, waho Komoro pia, riwombe Mwenyezi Mungu, ya change, ya rinike mwisomwema, ya rinike taufiki, ya protege wana wazalor mwetsinu, ya protege za famizaro, ya protege wana shohatu, yodwa de jorifai. Yodwa de jorifai. Ketina Komori, ketina hunu. Ketina Komori. Wanawashe wenji hani mwadona mbaba wanyanduna bezonzo fanye hasi. Mwa demanda wanu watashi hasi. Henu wakati wa demanda wenga mjo utaishi asha ni bole nrebe. Bokalibo shikutina mrumsha kusina mwana mshawa. Fanyeze maizo Mwenyezi Mungu ajahuli benjema. Taishi mwana mshawa hazi Mwenyezi Mungu ahuli benjema. Taishi mwana mshawa wenyu ba Mwenyezi Mungu ahuli benjema. She kondisho do mremo wa dakika wa majito. Haukawa mremo unu wa majito.
omremo wa furaha do mremo warema wa hansi wa hunremana shawo mremo wa mjiriza na ula mremo wa majito ula hamba mremo wa majito haukango jo hisa ujitwe ngojo hisa ikatika ufanya haukahaini mana mmeyafanya premier tour ya hisa yetu jitwe ikatika ufanya nuredi haukawale ziongozo nti pia sazi hoboha wakati langu fikiri kudongona tahali mzada juka ujuwa edeza. C'est ça. Umremo wanyanzo do mremo ujo urema uhensiye mana yaje. Odo mremo wa kifadha haya. Odo mremo wa kibinadamu. Odo mremo wa mahaba. Shawo muhiso wa daki kabo kalibo shungotsa wema na mshaho utimtaishe mbahazi. Ngotsa wema na mshaho utimtaishe nyumba. Bahanga wana relation. Shaza condition ya webidi ujo hangu. Iso ni zomazo ya. Haukaya wanashwatu wenju walo hunu miu demandewa. Yedemana mkwamba ukaya. Titorea. Yemana mshi. Ulo Marseille vanu. Haulo Faransa. Ya jos mutia be timdrage dans le réseau. Ya jos mutia be mumbali lanzia jamais. Jamais. Nam jos mutina be. Imakadboshim tabihe. Contraire moutsawa. Yaboga mzabo. Moutsawa. Cha avec le respect. Je ne peux pas faire du mal à une femme. Les femmes sont méritées d'être heureuses, contentes dans leur vie. C'est les anges, c'est nos anges. Quoi déjà mérité? Un impact. Quelle situation est quand on voit? Chayamba mrumena sebora. Mrumena zifubazili. Ji tranquillise. Ukemakini. Emrumshewa yo fanya ngosondizo. Fanya hata umbitse dans tous les coins. Ili hata yenkilia hikensi. Hozoloni. Haukaya boyeye. Kajabenza. Izo desastahiki wanashahadu. Yabo hauzia. Wadzate baraka. Luambiye mafunji. Walokomor. Waze corruption. No utseya jwana shahadu. Hasibabu dezonote. Ba bientôt nganjwa vumbua. Bientôt nganjwa vumbua. Ganjo parwa vumbua ikakwa jazia. Na wazie. Wawanike zonoti za wamerite. Na wazie. Howanika notimbi ekayotili ya merite. Na wazie. Honika mrunoti ya proposition ya sexy par sexe. Garmambia nebo mafundi wa peu mla université Comore. Méfiez-vous parce que je suis prêt à vous dénoncer. Un par un. Ye kam continue corruption ki unafiki yani. Gamjua oni unirambu ani uniona. Gamju balance. E madina hanyu pire. Na mletu wana shatu tranquille. Nana nyu wana shatu. Na mdejo kaya sharafashani ngisho très important. Rahane neze sexy za hema mafundi wa peu wao. Ze sharafashani ngisho muhimu. Za akilizanyu na masume. Mbabikao de Mwenyezi Mungu ya mbani. Mtidi ngeno tito na tamana. Banga mjo wasule ya reumba. Ngajua wasule ya reumba watukufu. Hauzia. Ngamtsaho sama haikai toka tinjia nai. Ngamtsaho sama haikai toka turungwa nai. Haukasi wanada muzonti pia ngajura nse dunia ino. Si wanada muzonti pia ngalijo hufa. Sha domambia ni ya ukaya. Wanasho hangu, wazaza hangu. Inde dunia ya mwiso. Inde dunia ya mwiso. Haini mwanadamu lona proje ya jinikao proje ya surete uomrikao ya fowinguni shahini mwanadamu yohamba insha Allah Mwenyezi Mungu ekaitsoka huni hati kami mlwa uhoma duniani ni jaili ya mungu kadha takadha Mwenyezi Mungu gamuombo Mwenyezi Mungu yeka emakati ya jao gamjoka mlwa uhuanswi hau hurenda nai onirengero ho abasa gamjoka mlu wambeboni kairi unirenge nensi kensi hate makati ya jao na johuja njeni hurende nai hao ni hukufuru watukufu mtina ushidani zao kaya yemanzi wa mtukufu kairi hanezi ulezo ntipia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasuka udeziwa hasuka ulwa wede mtukufu ngenjirambe mimi njaba ke message hangu gamjo jiwanio hauga watujo amjoka ya mkomori mruka mjilingo mruka mjiuso ngabo wadea au nyujo hamba yotsinjema ngabo watsodea nyujo hamba wika tsodea izo ndizo ikaonye wona masura na jusema nzabu wazaze baraka alike konyo nzima alejimobilize
litsahesali riwajiri rendera kensi ruombe dua risome madasafal anami risome wasilati shafi risome tabal asmao risome yasini risome zedua zozonti pia ni maulida ya orijivize owanaha kumnyezi Mungu ya wanike hekma owanaha kumnyezi Mungu ya rengezeze roho owanaha kumnyezi Mungu ya watowe harumalongombi owanaha kumnyezi Mungu ya watowe na fikirambi wayenshi haruma hawaijoka burda na usalama ya watoze fikira za ukaya wa wazungu. Yude mesaji hangu hauzia kamtsa usama ekaitsoka nyumanelewa nayi sha bientôt mimi na heyabana na wanilia Nasrati na rongozo wa Komoro na hamba Nasrati jao na rihime na ruombe na ritsanganyi ngamjo heyabana ni lance version nezajil osoma Nasrati ze kwenu sidaba sasha yo miadi haukaya mimi tulamu ye madamano ya madu yafanyishi hanisi sifanya haruma ye page ya Komoro na ujiturongozo wangu Komoro kana rende rahimile mwana Nasrati ne famia Nasrati da mwanexu wa mzima sifanya video ya hangu mziwono hawanilia ye madamano ya vili ya kaihonisi ya wanilia mwana Nasrati silitirongoa si ataka wanadamu wenji sabana mjuhe nyuangwa politiki na mjuhe nyuwazazi na mjuhe nyimiji ruwanilie mwana Nasrati na mjuhe lirongowe si zamba wakomori ya basangwa mbo hai gamu mnikoni miadi ya ukaya gamjo huja wanu ni mnikene version na mimi izo njuhamba wanu yeke famia Nasrati wanambia nrabo yeke famia Nasrati wanambia nrabo kwa janadie vraie version haukanga wezeka umruja wamba ngawezeka umruka jiwana sina wasamihi hata jilangare Mwenyezi Mungu mruna tihenti sitara ya ukaya weide mwana gamsitiri Mwenyezi Mungu yake kakaradhi nao hau yake katualida la ulahi mwana haukaya ikaku jama ze kweli kasuri ya ukaya zihanywa za wanadamu zouka hitma iyo hitima yabuga Mungu Mwenyezi Mungu ukaya nga mjuambilwa nga aminu kanga mjuambilwa yezajiri sha hojabanu nzambe ngebidio wanlie amini ya ukaizwa na mbia uzedeze kweli na ukaya ngambi parminu wanadamu wasikiti watu hundaruku watu siuha hasulabu Nasrati ya voleo si demande famille ya wanambie haukangio famille wanambie c'est obligé wanambie versia yezajiri njenzonese arombo Mwenyezi Mungu kaya ezajiri wakumuru wambi alhamdulillah voy mwana ya ruwasuli jodi zo ruomba hata mpaka leo gamtsa usamaha ikaitsuka emakalima hangu ngawe ya janai hauyenda nai haukaya izo mwanadamu yanzao tilizo Mungu yanzao sha nareshelezi zane rido joka ya hunuli jangar jolawa hununga jaka uja jelbaki watukufu ye dunia shinu hinga ye plaisir ya dunia ni plaisir hinga umkonsi wa dunia ni umkonsi hindu tuti uswali na uombadua na utuwazaka na ufunga tsumu mruya laliafe mrende ya baharma zirahma zangu hawe sharika wa Mwenyezi Mungu ya shihansi jeshipeni suwa nadamu Mwenyezi Mungu jijeli hasonsi pia alihisengo wanza Mwenyezi Mungu ruwajoridea ruwajoridea kaswifambi Mwenyezi Mungu naturunika hatima njema na mwisho mwema insha Allah hani mranje subra na hikma rudojo ya ukaya hunu rijangar jolawa shakar jaja jelbaki yeulona retari ya Mwenyezi Mungu ya mtu retari ya hiyo yeulo wapewe ya Mwenyezi Mungu yaziye be mwanadamu hufa kabatu josi kwa hetulai minlova nini babu hao ngao ya domo maikao winjo hanyu kamna paro jonona na do wakati Mwenyezi Mungu ya jon tamani ya domo maikao ngamjudo hamba uka ekatura muhaka ya jukarambia za rongozini so ikati sur le certain garanza la karjanza hata mpaka de yabo ngamubushiro ni bahati njema na mvuna suya uyalo just alaykum salam gaman direct zapeli mzona wanu pia waudu wazanze baraka hani ndona ukayatula mwida bida juza longoza hangu
gamsugo parani mweleze nsuzi dégagez mba woroni tampaka de yabo. Désolé, longue vie à vous, Inch'Allah. Boum.